the hill. The house on the hill is a state house. Yes. O ya address yo ya kora we kunu kwede kwa utanagio na address. Yes. That's why now the inherited the British yakuga, you know, for the state house whatever. Ito kwero ni oria, the Don. Alaitube. Yes. No we kwa to kia mukira delegations. Kondo ko thutha yori. Ni makiri na makiri na muneko wa ageni. Yes. Kuma kodu na kodu, from faction to faction. Yes. Ikudi thutha wa ikudi. Yes. Omodhere ilikuwa zamu ya wase wa nyumba nini? Wa nyumba 10. Yani elders. Makiuma kodu kou. Nio mauma kuo mathaa ma rucini. Kigia audience na mwathe. Mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Samoei Ruto. Uria niwe mwene kundu kuu kwa ihinda riri. Niwe wihokeirwo kundu kuu. Ni kura iria mwekire atia? Mwamuheire. Were you board president kiga wa hau ni andu. Yes. Leo ni akiuma nage. Na tianini. 10,000 of them. Yes. Drawn from across the country. Kuma honge ciothe cia bururi ciuma ke. Huho. Areke ngwire ni mauma from all walks of life. Guku bururi-ini. And I can just imagine, you see, andu aria igi ukora ni atongoria at local levels ni andu mendete muno power. Yes. And the influence. Now mucio gigathie kundu icagi ciothe ri. Kwi mundu wigua nginya ni andu marauga atiri aiko mati kuhe mahuthu handu matwire tuwehere tuthie. Mahuthu atahetwo ri ni kumwaga. Mahuthu niwe uyi kundu guku ikania na kiacio ithungu. Niki mahuthu ya andu othe guku nginya mihiriga. Nginya mwana uraciarirwo ki ira. Kaiwa maua gwa Israel tima ya na ultimatum. Ni andu acio nio mauma ku. Nio mauma kuria thingira wa iragio mundu. Yes. Wala mauga thank you Lord Bishop. Your Grace. Bishop Vito. Thank you, Mona. Nuncio. Anyway, Muruga Mary Munne Baba Modelugo Covolorine. Apostolic Nuncio Vito. Your Grace Ake Fisofu. Cardinal. So the Cardinal. Joy. Archbishop with America. Auxiliary bishops. Diocesan bishops. Are you good now? Archdeacons, ruler deans, canons. Azuye kila beka gari. Nangi wadhuri am generalizing. Kama ita wadhuri akem. Yes. Maba maka master kedu gitagwo protocol. Protocol. Yes. Liwa sio neo makono kule. Neo mauma kuria. Yes. And I can tell you they will go back to their rural areas with these stories. Na ndiramenya uria witanitwo elders na matineta elder number 1 atuori. No, him is Sanelitis. Wetagwa macinani. Magigia gwita elder number 1 atia. Ucio tarani wake atwaraga Lisbon. Agathi kuria wetwa Brussels. Agathi kuria wetwa headquarter ya ELU. Is a country athia muno. Kuria uko the headquarters of the International Labour Organization. Wetagwo am I forgetting that place? It is at the back of my mind. Mudorinia was turorera. Kuria headquarters ya ILO ikoragwo. Riu ucio riu ni wako ndukuru. Ni wako. Riu aria megwititwo ni amatura. Ya macinani. Yes. Na wega no kumenya ona moko ogwo ni marabangitwo uria meguka. Of course logistics. Ni macokire mabangwo kindu mangiruma. Na no megucoka meke atia? Mokerio. Athuri ni mokiragio. Ndungimaikaria thi uguo. Macoke ate makeinukio uguo. No nginya mari ukirio. Ndio.
Yauga headquarters de Geneva. Oh, Geneva. Eko ule kwa tuoli ya via ata Elda. Nana Geneva. Manalda. Yes. Leo maze okana rogo. Nime okiria isagisia okido. Yey, adu maumeta thingira wa iregi. Yoko igwa. Negwenda tutana rekia please. Nao jetekeria na gitio kire na muno. Canon nyabe negere oda witu mundu gwitwo Moses Waitiki kioro haha nitroni ebisa yake anyagio muno kurio guo twathagirwo mugemeria hip hip kundu kugutithiagwo ni andu aingi fana Waitiki thegio muno nindakena muno mundu gwitwo regional tax tutor nuraruta wira mwega muno wa githomo gia ciana citu ngekiuge Canon Ngai akurathime, thank you for coming. Na ndwa thia tukiri na guku nini ndetwo Josiah Moses Waitiki ni murake nyonire ngihuritwo mbisa na mundu tungi ni Gasongo naleke ngwira mutongoria wa bururi ni aratwamukirire na arambara njuria Waitiki umepotelea wapi? Ndirake mwira ni uriithi ukoragwo unjohete tondu mundu ucio minister wa ngirigaca nituonanaga ndiragithie kundu kou na ti andu ingi marahurio mbica nake harari nie wori ongi wi maraguri meri thamburu 4 thweri 3 na mukabi na mugithu wiho gutwika mwethagira kura rwo ikamba dinona mundu raheirwo mbica ni wega mumenye nie ni kunyona ranyonire ndigatagatiine kandu aranjita arandumanire Waicung'wa Waicung'wa arakehutia ha yande anjira niwe Waitiki ni uretwo ni munene ndirakemwira munene uriku ndirerwa wa bururi ndakua kaindikua ni akundirikana ni miaka mingi twirigaine na kenjararia muona mbica yo ni acoketie moko na thutha they will go back with stories. No, animate stories. Waja aria mekwa bare ukira mekuneo mabe mathi makerurire rugongo mau tanengerio mundu kamwe enderio ina muthikenderio menyangati enderio ikindu thirikari nikigura menyangati mwenderio reke indi mwiri atiriri kundu kou twakinya uguo twaria kuma mihiriga kenda ya nyama ngokonyaga mbata Mocono kiongo yu thamaki niyo yote ya kiongo yu mburi ng'ombe wengi ngamira nguruwe mathigo mayo metagwo bacon mathigo mundu athia ikiria werurukwo ri ugacoka ho gekiko hiki kindu turagararaga ni meciri na indo cia camba na migate ya oria ndiraiguire gitwa ngandu iretwa nganania ngaroti iyo ni ndiragararire iyo ndina mihutia na tuthamaki twa mera turarora mundu mukang'ethanira
Tuale kia kulia mundu o mapa. Turahanie mundu gabobo. Turakiro mundu akiumari. Ne vaisongwara tu atokumira ha. Andwa cedro. Andwa cedro tokumira ha. Tokumira muromo wi hau. Harare na ndiramu ya mbia. Ate ndiramu ya mbia. Mundu araguna wone warie wake. Wanjara. Na ndiraigwira tha muno gumbora ari hau. Nikunyihia moko. Nemokyo nie ndibaichende riri. Rimwe. Na nie ne ngune ka mundu ruhi. Roka mugoma nginya kanua na manioro na gutu. Ndirakiruma. Reke ngwe mbeca icio ndinge mwira haria ire. No ne ikunginya ndithemba. Na tutina cinina ni wega mumenye. Ndorete kuhithio ne mbiari. Maico mwarahutio ringi anjira ka. Kundu kuu ne twaikara wega. Na nendira retwo haidire please. Baitiki ni okurara ndirauga cha. Ndiramera ndina ibatari ya uhoro utuka ke umuthi ave baicigwa kurara nindirekete atia nindirathagathageirwo nimukeiguite kundu kuu ni kwirira gucokererio rangi na gukahandwo nyeki ingi na wekiro mata maramurika mundu maniuro theini Leo turakirikana na muthuri ucio na arakinyumia nja na ni wega mumenye tukiumio nja gukinyio ngeti-ini nacio cia turae kuu no guthoitha urauma kuu ta munene ne turoretio na gitio muno ka no tuone tutongorio ni nduthi turakiwa tutiari andu amwe onani oh you hear those stories story iria igutoro macinani ri kore andu nginya riu mekugarurukira iguru mundu cia na tonde mugaga ne mururi Haki ondo twarangirie nie ndaigua ne kuigirirwa Tedu bere wotenda ya tereri ha tukuriaga niwe ukiri anjira tereri mundu anyitaga homa una kahiu na menya kothi njere mundu acio ti mwega no toria twera gora ira neke mundu kiguru kingwetiria mundu cio ni andu matamu kora mwaho mweke mungathanire ndi mundu cio nginya ni arakuithia nyimbo cia ibuku Nyandiguira kwa kuithio ihiga ria tene ma Gerora ri nigacongo Mundu cio ngoro yake ni theru ni ciaca iramuthukia na ria merira mucara wa ngo ithatu no igwe nigwe tubanga gwe kaundu muico wa mureri mundu cio agithukira na marihirwo ca na nigwe nginya riu kurigitwo ri kantie no nini ri na kana maheo ni smartphone mereirwo ni mambe mahoe macibukirira kana ni makinyirwo ni tablet nyaugia toya mundu mungurio na turirikania pale no yagoka na guku thika rondi ni gwaka ya ngorova ale matenda mwateka no yeti na mundu cia moru hakuwa nie na mbia kere aturite ndaretwo hakwa nie ni andu mamutuaga na mahitia nyene ngamucokia
It's power of envelope. No, it's 2 ways. Nyacho kirie moko na thutha wa tũria tiriri tutirenda bara tuga ni turenda Kenda na motha wani.